Nakoy nabantayan mga idol ang ulo gisulod sa karton. Uy, hala. Kuno naman ni Chris TV og naon sana. Pag-imbestigar diha og unsay hinungdan ana. Familiar naman ako ang porma. Ilang buwan niyo. Tabunan lagi ni karton dol. Sa man eh? Wala tagtungod? Natingal lagi ko mga idol kay wala pa hipusa. Ang ako og mabaho pa. Magtawag unta ko og punerarya. Hoy. 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 Gisuwayan ako og pukaw basin ra og nakatuog ra ba. Wala tagtungod? Hoy. Anak ka ng pu. Hoy. Hoy. Hoy, si Miko wala po wala na doon. Wala gid ko masayop mga idol kay nakailaman ko sa iyang sanina og sa iyang puro. Sa baho pa lang dili na ko mailad mga idol. Nga.